Oh. Jo, jebem ti sto. Kisela peciva. Treba da prebrišem sto. Kažu da se ljudi vraćaju samo kad im nešto fali. Ja mislim da se ljudi vraćaju kad više ne znaju gdje pripadaju. Beograd, kao i Obrenovac, dočekao me je bučno, možda i preglasno za moje misli, a taman dovoljno tih da me podsjeti zašto sam otišao. Ponekad je buka idealan način da izbegnemo misli koje nas opsedaju, ali nije rješenje za radnje koje mislimo da će nam pomoći oko tišine u glavi. Ćao. Tog dana zvao sam Aleksandra i Stašu da svrate. Trebalo nam je malo normalnosti. I evo nas, 3 čudaka, na kraju još jednog poglavlja. Ja ne znam koji je ovo kraj po redu. Sad znali smo da Andrija ne može da ima decu. Mislila sam da je do mog autizma. Rešili smo da usvojimo dete. Pa, ljudi koji usvajaju decu često su mnogo bolji roditelji od bioloških. To što činite je veliko. Postoje trenuci kada shvatiš da nismo svi stvoreni da dobijemo ono što želimo, ali možemo da postanemo ljudi koji umeju da vole, čak i kad ne dobiju sve. Slažem se sa Aleksandrom u potpunosti. Nije sve u reprodukciji. Siguran sam da ćete Andrej i ti biti divni roditelji. Zato žao me što nisam došla na tvoj rođendan, ali ne brini, poklon dobijaš. Ma daj, doći. Bitno da si ti srećna. To mi je najveći poklon. Malo nakon podrške koju smo pružili Staši, nas 3 musketara rešili smo da okitimo Jelku. Ovo je prva godina da kitim Jelku bez svoje majke. S obzirom da su Ruška i moj otac Steva u Beču. Također je prva godina bez moje tetke. Ljilja ili Ljuška, kako sam je zvao, dolazila bi svake godine i donosila neke nove ukrase. Od kako je tetka preminula zbog leukemije, moj odnos sa Milijanom i Ninom bio je distanciran. U tom periodu borio sam se sa mnogim stvarima za koje oni nisu znali. Tetka je bila moj najveći prijatelj. I njenu smrt nikad nisam u potpunosti preboleo. Mislim da niko od nas nije. I da nikad neće.
Ljudi, shvatio sam da sam zaboravio sjalice za jelku. Idem do sobe i dolazim. Ja sam svoju jelku okitio još u novembru. Bog me ubio ako sačekam decembar. Jesi lud. Aki, je li Duško razgovarao sa Ognjenom? Ne znam, možda. Mislim da mi je rekao da ga izbjegava. Naravno da ga izbjegava kad je povređen. I dalje je ljut na Ognjena zbog Viktora. I više od toga, Ne razumem. Ono što je usledilo posle Stašinog otkrivanja šokiralo je i mene. Dušan nije ljut samo zbog Viktora. Povređen je jer je zaljubljen u Ognjena, jer ga on nikad neće vidjeti na taj način. Ognjen nije baš najbolje mentalno. Rekao mi je da je ponovo krenuo na psihoterapiju. Misliš da treba da mu kažemo? Ne, nikako. Dušan mi je rekao da će mu reći kad bude vreme za to. Ko šta treba da mi kaže? Ja Mariju, ali se još uvijek dvoumim. Mislim da bi trebalo, Aki. A i veruj mi, bit će ti lakše. Doneo sam sjelice društvo. Možemo da nastavimo sa dekorisanje. Tog dana trebalo je da kažem Staši i Aleksandru da sam blokirao Viktora. I da sam konačno stavio tačku na taj toksičan odnos. Ali ostalo je nekako neizgovoreno. Nisam želeo da kvarim trenutak koji smo imali. Isto kao što Staša nije htjela da pokvari odnos koji je imala sa Dušanom. Značilo je i njegovo poverenje. To je za svaku pohvalu. Ljudi, šta mislite da posjetimo zemaljsku bajku ove godine? Dobro mi došlo malo magije, javljam kako i šta i potrudit ću se da dođem. To je isto rekla i Darija, ali ipak nije došla na rođendan. Kad smo kod Darije, nisi mi rekao da li ti se javila onaj dan kad ti je bio rođendan, nisam stigla da te pitam. Jeste. Imam i dokaz za to. Aki, srećan rođendan, puno zdravlja, sreće, ljubavi, para, sve najbolje ti želim i dugujem ti izvinjenje, jer eto, rođaci iz Brusa su došli opet kao posjetu sestri mene, tako da nećemo se vidjeti 15. za tvoj rođendan, ali javljam se prvom prilikom da se odužim čim budem došla u Srbiju. Vama želim lep rođendanski i veštići provod. Grli mi Ognjena i Dušana, čujemo se, vidimo se, a do tada šaljem vam tople pozdrave iz Švedske. Mua! A kad smo kod Akijevog rođendana, bilo je ludo. Naravno, u pozitivnom smislu. Njegovi performansi dominirali su na Savskom keju. Ali to ste već mogli da vidite na Instagramu ili YouTubeu. A ako niste... Kažem da ne silaziš dole, čekamo da prođe komunalna. Opa, neću ja još.
creepy, 100 proof. First they meet me, then they treat me, then they leave me. I'm like, oops. I'm too sneaky, I'm too cheeky, I'm too freaky. They like, oof. If you feel me, I'm a sweetie, don't believe me. It's the truth. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go, poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go, poof. They can't see me like Houdini, move discreetly. Let's go, poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go, poof. Limo tinted so they don't see me. Dudes be creepy. They all goofs. I got Mimi, I got Kiki, I got Phoebe. Don't need you. When they need me, I'm the easy fly like ET. I'm coming through. Ain't no freebie. Shout out CC out in 3 weeks. They can't see me like Houdini. Move discreetly. I go. They can't see me like Houdini. Lamborghini. It go. They can't see me like Houdini. Move discreetly. Let's go. They can't see me like Houdini. Lamborghini. It go. I go. Like Houdini. I go. Hej, šta radiš? Znam da se nismo čuli od tvog rođendana, ali zaista sam bila u haosu. Posao, obaveze, pa se mala razbolela, pa buti sa njom skidi temperaturu, znaš već kakva je to. I izvini što taj dan nisam mogla da ostanem duže na žurci. Ali lepo smo džuskali. Hvala ti što si mi dozvolio da budem DJ. A sve okej, Goci. Hvala ti na tih 2 sata. Kako je devojčica sada? Pa super je. Prošlo je sve. Drago mi je. Kako si ti? Istina je da je Aleksandar želeo da na rođendanu vidi sve drage ljude. Želeo je i da Gorica ostane do kraja, ali je cenio to što je bila tu tih 1-2 sata. Razumeo je njene obaveze sada kada je majka, iako je želeo da je drugačiji. Trudio se da nađe mesto, da dekoraciju dovede do savršenstva i da dočeka sve ljude koji su mu u srcu. Čula sam se sa Marijom. On se još nije javio tebi. Pustio mi je poruku malo pre, čestitao mi je rođendan. Nemam snage da mu odgovorim. Sramota me je svega. Mislim da mu nedostaješ. Rekla bih da će ti oprostiti. Mogu li ja oprostiti sebi? Znam, Aco, ali vi se volite. Dobro razmisli. Nisam siguran da je tako kod mene. Kod da sam izgubio kompas. Nisi izgubio, samo si
otkrio svoju biseksualnost u najgore moguće vreme. Budi iskren s njim. Između ljudi i usamljenosti postoji tanka linija. Aleksandar je oduvek stajao tačno na sredini. Znao je da ga Mario voli, ali ono što nije je, voli li on njega. Seks sa Anom, njegovom koleginicom, bio je neophodan. Alkohol mu je otkrio više nego što je očekivao. Duboko u sebi znao je da kada voliš nekog iskreno, nikad sebi ne dozvoliš prevaru sa drugom osobom. Nikad sebi ne dozvoliš izdaju. To sam znao i ja kada je reč o Dušanu. Odnosno Viktoru. Halo? Mario? Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi zamute ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom. Pričaju ti pričate i svaka ima svoj sretan kraj. Prešućuju da taj svijet krade baš tvoj sunce sjajno. Jedna mladost, jedan san sreće, a do nje još dalek put. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet od svoj žut, odjednom će shvatit sve, tako nigdje nema planetom. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja svog. More
Vreme je za finale. I ove godine sneg se brzo istopio. Božić će opet biti bez njega. Zamolio sam Stašu da preda poklon koji sam pripremio za Milijanov rođendan koji je 8. januara. Žao mi je što nisam mogao ostati još malo da ga dočekam. O, Stašo, pa to su baš divne vesti. Baš mi je drago zbog tebe i Andrije. Zaslužili ste da budete srećni. Znači, dečak iz Rusije je presladak. Odlično. Što se tiče Aleksandra, razgovarao je sa Marijom i bio je iskren sa njima, ali neće se pomiriti. I da, mislim da je shvatio da ipak nije Samantha Jones i da jednostavno mu treba ljubav. Da. Da. Mislim da se malo zaneo dating aplikacijom. Pa ne znam, mislim, javio mi se jutros da ide na stanicu. A ja idem za Beč. Milijan vam dolazi za koji dan, tako da izvinite što neću moći da budem tu za zimsku bajku. Lepo se provedite bez mene. Eto, tu vam je zamena, tu vam je moj rođak. Možda dođe i Darija, nikad se ne zna. Da, vrlo vjerovatno ću ostaviti ovaj telefon koji sada imam kod kuće. Kupio sam neki najobičniji Nokia i nema interneta, nema društvenih mreža, samo poruke i pozivi, pa kome trebam neka zove. Da, previše se toga izdešavalo i sa Viktorom, tako da želimo mir. I bolje je da nema ovaj moj novi broj. Ne brinite, javit ću vam se. Ništa, ljubim te, pozdravi Andriju, obavezno mi, u stvari javit ću ti se na telefon, pa obavezno mi pišite kakvi su utisci kad upoznate dečaka. Važi, čujemo se, vidimo se. Jao, torbica, na kraju ću glavu da izgubim. Gospode, kao da nešto nije u redu, stalno nešto zaboravljam. Čudan, predosiće. Život zna da bude neočekivan, pa čak i surov. Neki ljudi odlaze, neki dolaze. A neki ostanu zauvek. Čak i kad više nikada ne odgovore.
možemo da palimo sijalicu. Dobro. Hvala vam na pomoći. Sa zadovoljstvom. I ja. Gas svjetlo! Tadadam! Izgledalo je da smo svi razbijeni na 100 delova. Milijan, Aleksandar, Staša, Dušan, ja. Ali shvatio sam da nevidljivi ljudi nisu oni koje društvo ne vidi, nego oni koji ne vide sebe, koji godinama žive u tišini, u strahu, u sumnji da nisu dovoljni. A istina je jednostavna. Svi mi zaslužujemo ljubav i pravo da budemo izgubljeni dok je tražimo. U redu je biti drugačiji. Niste sami. Ako negde u nečijim grudima postoji i najmanje mesta za vas, to je dom. A ako ga još niste našli, doći će i to. Jednog dana. Siguran sam. Ovo je moj posljednji blog u Srbiji. Barem za sada. Do sljedećeg čitanja ili gledanja, vaš Ognjen Lazić.